Hadirin Chiposnam Kanti Jonga Jingsha Shitam ki Paiba Jonga Jala, Kamtam ki Paiba Jonga East Giant Hills District, ki Baju Imja daga Batti Doyong Bat Kayi Doyong, Namalak Hangla de Kanika County Doyong, daga National Green Tribunal Nado Usnem, Arajar Khatsao, Mandaka Sngi haka public hearing blapan long asnong bendi hati, ki Paiba Jonga East Giant Hills District, Klapan Pau daga Dur Khamat kabadap daga Jinkerman bat ka Jinkerman, bagi layolat biangpat, Banti Yo Doyong, Kaba on pentray daki kor kibor belatip kom ka scientific mining. Komta syamladon menuru ban persya ya kanika public hearing halor kanika jingti doyong. Kanika public hearing belapan long menta kasi kadai hakadong sarangkham hasnong bendi hati kabatan hajan ki par doyong hi belalong try do ba dap manshalla ubana kasnong bendi hati is Giant Hills District ubala yo ek license banle kanika county doyong haga jaga ka bahe shispa sabu pra hectare. Yaka public hearing la khot panlong dekat Meghalaya State Pollution Control Board, but yaka program la panyai the environmental engineer jangka MSPCB uba YF lalu, but layadon ringkat langru, u deputy commissioner jangka East Giant Hills District u Shiva Shawasti IAS, u superintendent of police East Giant Hills District u Giri Prasad IPS, u member secretary jangka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. GH Charmang, u environmental engineer jangka MSPCB uba JF Lamurong, uba Thomas Nong Tudu, uba nealang lengdo, u MLA barem jang sutanga saipung uba shitlang pale, lembat kiwei kiri orang ba. Habakran Haransan, uba Justin Khar, uba dayu MLA barem jang Cleariat constituency, uba dayu advisor jang Jantia Coal Miners and Dealers Association, ulong ba kanika scientific mining shisha, kan yadaya ka jingjat jing para kamariang, bar hadien bladap tiru, kan dan biang kata kalat, man pan bhapat ya kamariang, hoat kanikan wan raru, ya kalat yok kam yok jam yaki ba. Bat kum kencing pen kan mau ki ba uba Justin ulong ba ya kencing ti do yong lakhang da ka entity na do ka khanyo tarik bana ya yong jong usnam Arajar Khatsao kabala kinjo manta sha ka chipos nam kanthi kani ka jing sha khang ti do yong bat manta la yo lat pat banti yo do yong da kani ka scientific mining Kibelai Jingkran Haransan, Kikan Tobru, General Secretary Janka JCMDA Uba Shan Bor Lamare, U President Jantia National Council Uba Sambor Mi Lingdo, Uba Heshnong Jangala Rambai Dongwa Uba Debo Suchang, Uba Heshnong Janga Danchandrum Uba Wilbert Nong Tudu, U President Janga Jantia Cook Association Uba Delaware Swear, U President Janga All Jantia Youth Welfare Organization Uba Hitamon Ringklem, Kakong Richa Sharap Kabanakšnong Narwan, Uba Heshnong Janga Cleariat is uba Kedius Rambai, uba Balia Swear, but kiwei, but baro kini kibala ai jingkran, kidei kibala ai ru yaka jingashan yakanika public hearing, janga scientific mining, kaba on sapun trade uba dap manshalla. Kani ka than ke yong I ka East Giant Hill, kumputo ka district itu ipor, man ko ka than ko sa den ba na wuro kithan. Larapai ha ka pure puti, larapai haka yo ka kod, larapai haka yung gasem, larapai haka ino kinagiliang, ka East Giantia ka thangi yung I to ko sa dentan. Ublay mayaw I, langba ka jinggar kugu ew yung niu marpo kandaw, katte, darap yarang kat kardani, wagi bituan kibru. Larahal pure putile, dabon ki watip ki wastat, larahal kayo ka kod le, dabun ki urap dap rap biang lada hapai hakino kino ki bentale darab yeto kerdani waki bituan ki bru ki wacabar yele to kerdani waki naidawa emi yauni marpo kandau miulen yo abisai pelai skuri ki kon kinat ki yong I naidawa em moyong yo abisai cnayung chasem naidawa em moyong ku ka ekonomi ki yong I naidaw em muyong yi wo le bonjai ki business naidaw em muyong te karo kante I woro I kwa I wo like ni muyong tengah kwa wo ong I pia kani kapon menchua yele tmai wa he yong I wa ga jingdo wa ga jingpang demne tewani wa ga jingnang ga jingsta let li kini kitma ki wa ba ki wa hachwa yung I legi we do we beg we chiton
Ayah go Punjab ini gini teli gitu mah. Untuk lidah em muyong. Katma yang gajing do di Jawa Bika. Katma yang gajing nang jing star lagi orang le Jawa Bika. Katma yang gajitam kapang le. Katte kejuri depan Goti, depan Bilur, depan Chinai. Tuanam tuana. Yo ya luti. Ninu yo ai gini ke bisa. Untuk anu muyong. Tekar wakam te hawa kuwa ayu like muyong te yalum langi ini u ya ke jingkarchan nai benta woman kanika environmental kawajom kanangwa u minor woman u mining list u aplikan woman katte bitit udap main cela yo uyu sedang ya gani ke project pen kemu ya pi kejian ya kamu yang sedang ukang ya ka haga katnya tarik April hajar katsu lengba ka National Crime Tribunal KWM Haitai Hadeli Haitai por hejing sekiat nengkong ongga interim ban kamu ka jingkang kawakat tukat ni por hanrei na kan iga interim ban yui kelana go saka permanent ban. Tada kang yang ni muyong nadu itu ipor kater poi jau snem arah jarar pausu. Kamu la chip house nem pura. Dacha kang uni muyong. Karena ipi lengkot ke histori yang ni muyong nadu ipor wasancar ke sorkar pereng dati go yang ni muyong. Tangwa itu ipor mem luti mem sengkeng wo chalan go chabar. Tepenem kam go ong gidiong pereng domestic use. Penem kam go nei benta kijing em kam hayung ngasem heni hitai kam tam ipor telang kang go dumuyong pencing. Dacak ketai. Na ye nyo ini kam Secretary General yang ke East Jaintia Truck Owner and Transporter Association kawin ang sa truck ko po is district heni ko kana chapi ki wahe kamtam ki kalat ka wanong kong do hadin ka jingkhang buyong kalat ko wanong kong do yo i ya kini ki wahe ki wo apply ya kini ki sispa hektar te yuluti i langba kani ka jing mat luti yang kini ki sispa hektar uwai khamut go ya ka state government ki yong i wo chna go ya ki an ki role lebenta uyo le ki pat ki wa em khandau MCF M mines dagi mines ki wakian yo ki apply ya ka mining list yo ki ko hab do hapo state don hi te duite don hi nga e yo ka jingkarchan ya ka ni ka sarangkham coal mine block wa ulai ko chikmat te hajing to wa ka environment aspects nga karpat o ya ka state environment impact association impact assessment ha ka wa uego ya ka clearance certificate ya ka sarangkham coal mine blocks wa usdang no ko ukhi ukhan yo pai ba u imja impo kuble sibon che jago yang ada pendak ko dijing kemen wa yo onat on ni kesni UIM akan di public hearing kauman ko wadap dagi positive vibe sudah kamu de yo de kelam gi wa ha akmat donga we no orang ba udah mandau ex family depan raktiu hejing yo yang na kamala 100% yo iga te jengkerchan la yo kan iga sarkam kulmanya ke jengkerchan kani pendap go yang wachke uplai ga yung sem yang no muyong da ga jengkemen wa yuluti ga jeng nyalam yang project proponent madap man sila ile mustem gawi da yo ubot kan ginuksa yo yaki yang muyong Henry kani ga jeng laluti yang madap man le man ga jeng do nong ngasnga ga jeng do nok ga jeng yo nong ya waro alami ga klam gani ga ha achwa motor asnga tu lamba ga jeng sedang gani ga mining ha gani ga chonong ka thau dawan ra ga chibon ga jeng kerku wa ga jeng mentoy ya iu pai ba nong song chonong yang ga East Jaintia Hill ten impor ngam kwa aklam chibon kate kanas ke depi ngam sen nga katlu dap ga jeng skomen Council to kasen
Katri yang kata neni na po distrik kayong i. Kambai na kipor da yeni. Ne benta kadauba dausan yang keri wa kajat bru kayong i. Kamtam ne benta keri jantia kawamaya kayong i. Haga ni kentila yen skemi wa kerchan pura. Ya kani ke mining. Kawaman le kawi na kadauba dausan yang keri wa kajat bru kayong i. Penkumogo yang hau arjar kapso. Porwa ka NGT kang gayong muyong. Dam ke jingiki ke wajor bha. Hapo ke distrik kayong i. Hewa dado iya ki arngut. Ki mensen ki wakordor. Ha katu kapor. Senyaw kumeni. Wahadan chiphaus nem. Utre blanang bo nang tau. Da abu iya ke jing ruwai kayong i. Da apai iya ke jing kayong i. Langba kini ke sarangkam kolman. Da yo isa chisen. Wa pungkra biang ya umuyong. Ha sakit TV. Wam ye de ukra lan le ukra lan lot. Kamu kira menchua. Handrai habi ulai da kata ka scientific mining. Ka jingkra muyong ka wahab katkum kani ka juk jing start ka wakat ni. Mem kwa ukulam Jepang UE suggest ya ka heito wa ka environmental ni ba katkum ka display wa yo epo screen yo de biang lot. Handrai amkam saya kini kitre yang kiman. Wo bot renti yakini ki kendan kiwa ka department debu go khenang wa kani ka kam kra muyong ka yang i yo go lai bai lai renti neni cekmat kermen skemi wa ka jing yo yang i ya kani ka public hearing ne benta wa wai biang ya muyong uman go sachisen ka jing kerku ya kani ka distrik ka yang i barkamtam ya ka state i wro kwi tani por na kaliang ka yang na umem kwa kulam chipon handrai do ni widan hi anga kerpada ya kipait ba wo egi ke jing kerchan ka wapura sewila kerpada ya kinuki political party wam hoy mangi penman political agenda gi ya ka jakpo kayong i ya ka kamai ka ji kayong i do de benta ka political do de benta ka jing yo nong yong ki ha ka politics kerpa de pi wo pat pi wo yo pi ya ka jing chitom yong i kam ka district ka wachka na mo yong de snyau pi ki wo kalam cha ha chwa yong nga da pensnyau gi ya chibon ki jing chakta kayong i na do ka education department hado ka yo ka kot kayong i hado ka jing do tulap yang ki department ki wo per neba hagani manda wa yob yang kura yang nimu yang sachisen hablai kat kam kata ka MMDR hagani ka MMDR em kata ka ongi ka district mineral fund ka wa kitre mines hab gi wirap cha ka government lengba kani ka fon daw yu upen bha penmiat ya ka mariang upen bha penmiat ya ki kiwa te doi ni kenten wo khajak e kuple pe chibon chejar ngo ni porodep chibon gi jing bude chiam hiyung asem hewa ner yo ibam mustip tip ya ubam katu langba gani mining yo luti yo i yaki ibam u penbam u ibam yaki wahayung asem mad yaki khon kinat yaki ngada liang ngala kerchana ya gani ka sarangkam mining hewa ulai go skmat yo go u ibam ye i chakani ka thanyang i langba gani ga mining ulai go skmat yo ye le o khang ya kituki deu yong umuyong wa poi nabar chapo gani ga district ni dai ki jingi kare lang gi woro tai ni kenten khoble si jargo katuan ningot ye watlat waluti ye tholari debteni ye shift noi dewu snaku ile snaku gi to wa dem gi jingular wadawai muyong teyuluti uyok muyong idini hendre slem go memman go kamu kular ga government rapampor gi temper kta go i ile kta go ne bha ai thau yo muyong i penha kluyung sejauh le thet bar state ate jing kta mem kta go du i wo pelai kok hendre kta go wat i gi industries le ki wo pen em kam yo ni mar ko ndau muyong terlai go por gam te ter debiten hi mi ke jingli wa ile khang muyong kadau wa khang muyong to evo file petition hapo honorable NGT court hidayah delhi menda pure ga NGT menda bicar go hidayah de chem go han biya i sini kom khi muyong em kete ka planning to anne wa jingi chem yong i hagni garan santo awi na katega planning ate planning man kamnu yo khi wa like
ukta ya ka meremeu lene ulai u pensi ka environment ngasau kuble sau buram ha ya ki department kamtam oda sedang biga di kam ya ba menda sedang ka tuyu luti seperang dau bai ka kam for the permission for coal mining in this area where we have gathered today, called the Saringham Coal Mine Block, the area of 148 hectare. And after all completion of all the paperwork and procedures, we have gathered here today for the environmental public hearing, so that we can gather the views, the comments, the feedbacks, the suggestions and the objections from all the local residents who are in and around the area where this new coal block is proposed. So I welcome you all once again for this environmental public hearing. And Yung ganiga kau em hajan i naduk gi wa KLR kita di prau dau em ke jingada dau em ke jingte lakam hawa umainar unong peti muyong wam yo de penjot penpra kat wamon mga i dapman sila iba nasionong na po mandati na po district ka East Jantia Hills nga siokmen menai kasi la pelong ka hearing hapo ka Saringham block kala sukses ki pagba kila kersan nado borok kiliang ki snong ki ba ki samla basong sa hapo ka district kila kersan Telipura ya kene ka public hearing marnado arhazar khatsau i sa hado ka jingdom hado menta ka diyong ka lakhang ka jingtrei ka jing kamay ngila donong ba tamna kasi la don ke hearing ki pagba kila kersan Telipura ban pen urlong ya kene ka jingtrei doyong hapo ka district jongi kubleship ki society bat ki chnong bat ki district bro hi kawe ka jongi ban penyaj bha ya kene ka kam jingtrei jongu diuyong